Koncert organizovali Jovana Nogavica, Kristina Hajduk, Sanja Čapko, Kristina Afič, Nikolina Šarić i Marina Roman, keresturski štrednjoškolki, kotri popri drugih vyvodzačov nastupili na samim koncertu. Uchodnica bula 100 dinari, a na uchodzeše predavali i medovniki, kotri podarovala profesorka filozofiji Danka Mekić-Popović, a tiž bula postavena i škatula za dobrodzečni priloh. Na toto ideju sme prišli potim, jak sme otrimali, to jest nie my otrimali, my hostovali na koncertu u Verbaša, gdje nas povolali i vidjeli sme, že dosť ľudia poprichodzali, međutim znali sme, že by tu prišli veľa vecej. I chceli sme vyhlasovať z náhodu, da i my napravíme taketa. Okremni upečatok na publiku ohábel recitátor Miroslav Malacko, kotri pri hodnotej nahodi prečital Gandijovo slova o humanosti i ljubovi. Nie dopuśćcie sebe, żebyście straceli wiru do humanosti. Humanost jak okean. Keď da skelo kapki okeanu zagadnja, nije cali okean zagadzeni. Človek často postava to, co o sebe duma. Keď bym sebe vše utoril, že da co nie môžem porobiť, vjerojatno, že bym ani nemohol. Protivne tomu, keď budem veriť, že môžem, bizovno, že budem sposobný to i porobiť. Človek postava velikan shodno stupnju na ktorým robí za dobrobit drugih ľuďoch. Nataša Gajdoš zo svoju familiju prisustvovala na koncertu. Skoro polna sala publiky každú točku poprovadzela s veľkým aplauzom, a na koncu i sama Nataša dostala najvekší jak potrimovku u svojej borbi. Zo uchodnicoh medovníkoh i škatuli do ktorej še urucoval dobrodzečni priloh na zberane 55 000 dinari, kotri budu uplaceni na Natašov rachunok.